Budi utama iki kumpulan taun Sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake budi utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake budi utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake budi utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake budi utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake budi utama iki kumpulan taun sampurna ngadege telur dhewe dirasmati budi utama jenenge Senta sowan matur selawase aja pisane senake budi utama iki jenenge kudu dipertahanake siap gerak ada pandang kiri gerak Selamat datang malam ini pada kawan yang belajar waktu ini. Inilah untuk hiburan hati, mudah-mudahan hampir mau jadi. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Selamat datang malam ini pada kawan yang belajar waktu ini. Inilah untuk hiburan hati, mudah-mudahan hampir mau jadi. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Selamat datang malam ini pada kawan yang belajar waktu ini. Inilah untuk hiburan hati, mudah-mudahan hampir mau jadi.
Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Selamat datang malam ini pada kawan yang bersamaku ini. Inilah untuk hiburan hati, mudah-mudahan berbau jadi. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Selamat datang malam ini pada kawan yang belajar waktu ini. Inilah untuk hiburan hati, mudah-mudahan bermau jadi. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Jebrek, tangan brek. Tegebrek. Hatur sugeng dumateng Kang Samyong ireng, amreksani tiyang ireng. Meleng-meleng ampun ngantos Samyong gendeng senajan ireng ake wong sedeng. Atur sukan dumateng Kang Samyong ireng, amreksani tiyang ireng. Meleng-meleng ampun ngantos Samyong gendeng senajan ireng ake wong sedeng. Najan ala tasih asale manusa, tasih kertas pamrih agama. Para mreksa ampun ngantos Samyong Wanda, para mreksa tiyang prasaja. Najan ala isih asale manusa, sing gawe agama. Para mreksa ampun ngantos Samyong Wanda, para mreksa tiyang prasaja. Wite klapa Jawata ing Karsa Praja, sarukune wong wanita dasar nyata. Kula samandhap Jabrata ing Ayodya Surakarta. Wite klapa Jawata ing Karsa Praja, sarukune wong wanita dasar nyata. Kula sampun dadak brata ing Ayodya Surakarta. Atur sugeng dumateng Kang Samyong ireng, amreksani tiyang ireng. Meleng-meleng ampun ngantos Samyong gendeng senajan ireng ake wong sedeng. Atur sugeng dumateng Kang Samyong ireng, amreksani tiyang ireng. Ampun ngantos Samyong gendeng senajan ireng ake wong sedeng. Najan ala tasih asale manusa, tasih kertas pamrih agama. Para mreksa ampun ngantos Samyong Wanda, para mreksa tiyang prasaja. Jebrek, cangkanan brek. Tegebrek. Tanggal telu sasi siji mulai budhe utama supaya sakedukuhane Sotopati kelurahan, Sotopati kelurahane Kajuran kecamatane Salaman kawedanane Magelang kabupatene.
Siap, gerak. Ada peran kiri, gerak. Ayo prawanita do tandur arean Kita kudu bisa gelar yang perabatan. ayo para ibu Renatan bengkalu supaya tandure bisa lemu-lemu. para ibu tani Ojo nyempelake ampe bisa asik tapi kocebane. wanita do tandur arean Kita kudu bisa gelar yang perabatan. ayo para ibu rematan bentalu supaya Tandure bisa lemu-lemu. para ibu tani Ojo nyempelake ampe bisa asik tapi kocebane. Udah wanita do tandur larian. Kita kudu bisa gelar yang perabatan. ayo para ibu rematan bentalu supaya Tandure bisa lemu-lemu. Para ibu tani ada nyempelake ampe bisa asik tapi kocebane. ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bentalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bengkalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bengkalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bentalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bentalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bentalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani aja nyepelake amre bisa asik tapi kewajibane ayo prawanita do tandur larian kita kudu bisa gelar perabatan ayo para ibu rematan bentalu supaya tandure bisa lama-lama para ibu tani amre bisa asik
salam